Onu timbi apue Upue ya wampue ni kwao Odi enijia ni mkansha Abara bomu wa futu Nyamsumu wa nidaso Adi enijia pero ni banyina Sompa Eba Sunima Sompa TV Yabo Sompa Eba Sunima Owa fiti anu Sompa Fato Sompa TV Aya wani pama o Na unu warada Ifisa kudie munsema kubenya Abara bomu munsema kubenya Nyamsumu munsema kubenya Anijie munsema kubenya Enyumpana kakuma kubenya Yamaimu wa manyasama kubenya Osumpadi kura kubenya Kubenya nijina kubenya Sompa TV Yapana papini suo Sompa Ema tefiapa Edem Ekobo simprimu bemaba anopa no nsia kase bobre ena so efri SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yemamu nyina chi anopai ebra so se de SOMPA kase bo esomo kase bo efri SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eno eye SOMPA 93.1 FM sanso na yiko 100.9 Adam Fopo Radio ewo Paris France etakwa SOMPA 101.1 Techimai SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Enkranza Mensonom 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio wono SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra like page na share na ene yenko nakrana ena YouTube SOMPA FM live ya website na ya bonsem nyina bedebro for kasem dia koto ho www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so ewo Kanesh Market Doma FM 100.7 ewo Doma Hinkro wo monso asum Nana Kodjesi Company Limited wato adansie ho niam mantam dunsie ni nyina wapete wo ho nana pa no nsia kase bo na wutie fri SOMPA 106.5 FM Accra Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubotin se brane fa homeopathy so nsa wo yare na yare no wa try wa bre wa tepenten kwa che bra na Endpoint de e your last point Edema womo Leicester Ghana Limited Eddie Young Street Pace and the brush aba was the entia wuntimi fa kokodrum 50 was set asakos Tesa AKOSUA gwa jensre no efise wo gidie sa wo sene nkoyie eti Leicester Ghana Limited Young Street Pace na brush no nya bi na de twitwi wo se ne wo jeja ho sresre na watamfo nyina nya me de no ma hye wo na ase ena tonti na 74 Mr T74 ye fa ne immune booster papa eno so se wo nya bi na che se yare bebrebe ni nyina wo ne tonkwanta wa pa efiri se yare bia benya wo na asojafo no aboho eti immune booster papa no eye tonti na 74 Mr ensema ye de somo no pa dedi makotene no ebini Sadie abonofosem egusuwa na enyini kwasoro no yewura tete yehonu police sadon no pene di atoso se ehia sempanimfo ebadwune adwune mudo na wonwotimi edi aso ano Asantimantemmo MPP amonyoko no jamtenani Owura Bernard Entwibosi akuyeta fa ne chema wuntumi wadi atudwa se party no 2028 no wo mu hia pabene no nso de eyono a ene NPP General Secretary nso na se dumso no a wo mu kan se ebinum se enye bibia no eje nkwafiri ade hyensam o na edi entira na sandum so ho asemi na honorable John Jinapo ye energy minister so abo amane se ba bia transformers ahodo ECG for de ne ye ba besesa no no wo mo de timetable ni nyina beba list ni nyina beba na obi ehu na bira edru so we na afija kwa bira tifimra se badwane se de ekwe nka wo se PRC fu akasa enso wo ma ye kom wonte ase
Honorable Samuel Okujeto Ablakwa Yoswafo Shamono nsem so wono so de atodwa says our reparation sema no woka abibifu akobre yes say yehwe na bibi yede epata wo mo no eno nche se Ghana eyo ma bitamfo Ghana epe obi asem afe yebekwa amana ne alata fo nso asama South Africa fo efa kwan ya wo mo fa so edi adehia efira alata mamu eni ewo South Africa mamu ensem pi ka we no ho ne yede somo se kasebo efi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne yede kasebo yi emamo eyeme die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nhira menne medoba triple man ABOAGYE apam dada no a afi nya gwatena so na ensam no yemfa ma hyehye se anopadu ane awode kan ho hya ko unwuma so posi sadon rempe so edu awoda no yewura Christian tete yehonu na wode afutuo na ama na afi wode kwa mawiase manyina Ghana ka ho sanse melo amanya krobo municipality ho wa puemantem bra wo mo police headquarters wo mo pa ho ntema wono ekokotwa ahomamu na no wode afutuo no man wo chese se wo hwese de amansa nyina bambo nhyehyeye no etia wo mo senka polisi ni ba ko bia no wo hwe nipa henum nanso se wo ba yempotamu ha adwuma polisi fo ebo no wo bo wa ba so pa esanse se ye checha ediama wo hwe nipa be se opepemaduasa ne akire no ne ediama polisi bia polisi ni ba ko okuta nipa pem ani ahanu eno kire se ye de akuranka ye de na atrapo yanka aginsemu nanso abambofo no ebo won homoden na we nyina no edi adwene mudo ya obetimi adwene ewo adaka nachi edi abem ena bema we nyina etimi atodwa na wo ka de akire wo mo sese egusu ye adwuma ne se won fansi ya na service integrity no wo mo de yo no enkoso anya adwuma so no emfanso mo man no som papa na se tie bia katuapa no nyame a na domodo so ntino nya de behunta wonom ensa ebetimi aka afi wonom mo ya de hia wo wompotamu nso no enwu se posi ne ye wo mayonkofo enti bibia ekọ na ekọbone no eni kwanse wo ma aginsemu ansa na wo mabọ mamane ehya ase na esoja no wo muntia won na so no wo munum ne ntem se de be na bone enkoso nkonyini ewo ye mpotamu Meka wo se SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Na Honorable Samuel Okujeto Ablakwa Yoswafo Shamono nsem so na Foreign Affairs Minister eno wa hye bose ebra o my Ghana ye fa His Excellency John Dramani Mahama so nsem bi kotudwa e fa slavery reparations no ne kire say emre bi atwemu abibifo ye tam wo mo de wo mo kwam no ne no mo koye nkoa esom ye no ese fatase e bepem patasika bi e de amasa aman no aman bebre ebo aba no wo mo botiai munso atutia ena bi munso epene so na Honorable Samuel Okujeto Ablakwa say wo ye oman na se na woni Ghana nya adwene a eno nkyere se Ghana hu se wo ye tamfo if se eya adwenkyere eye niema bi na omususu se hia wo mo gitu musie mfanya adwuma no wo da wo mo ase wo mo so wo mo anya ntum so wo da wo mo ase eti masa aman no nyine se kowi ase na ye gitu mu no ebi a Ghana hu wo mo se mo de na mo mpene ye so eti ye ne mo nkọ nakra na ente sa akora na ni Facebook page e bra Honorable Samuel Okujeto Ablakwa e de to no wo kyerem se wo sha United Nations General Assembly ekoso emo mampanye His Excellency John Dramani Mahama kogina wo se o my Ghana ne aman ya aka bi no wo mo se fata efisi tieto mo fa hodie so nipa ye tam wo mo se nkoa ebi mo kra asa moa ye de bi so kra so egu ship ma na so hyemu a eyi bi gu nsuom ebi mo ye bro wo mo am wo mo firi mu no ye ntimi ma ne nkokwa ebese na afata se ba bi yesase ye de to no ye de beto na emfranto eti bi okoka sansam no wo mo ton so aba e mo ko wi ase ne Ghana edi nkunim aman bebre ene Ghana adwene ene bi nso ne ya anya adwene na wamo ne anya adwene no na bi mususu sese de esia be na senkita hudi a eda Ghana ne wamo ntem no atoape eno na Honorable Samuel Okujeto Ablakwa wa hyebo se o my Ghana de ye oman a ye pe hospitality pa ye do aman a echi ehu ahia ene wamo achichi ne benche nyina wo hye omo bo sese woto ba ye o se wotuti aye o munyina mo da so ye namfonom ye ne bibia na sadwemboni bi atia mo na wamo gitu mu no nso no wamo nyina ye namfonom na mo nso mo age atum tikro enkwa agina eti san ye no pepepe eti san sam no eno dia tudwa wa kire aman a wo ne Ghana anya adwere wo ho se wo mo da wo mo na if se Ghana eni wo ho adwembone no kre eno ntina SOMPA kase no uduru France abrechima mu Paris Adamfo pa radio live
abrofo no tie wi ansa na wo makọ wo munwuma so woni abibifo ni nyina sanse ho no eye bibire mu asase ni bia na abusua de ma ehu se yetia bibire mpa ne se wono wo ma ewo ama hodo so ni di nkomo na abusa se yi yedum yenka ne unam ho am se ei saa de na da so wo wiase ya de kura ye hunu bi da ebi kura no se ye wo no ewo Canada mamu ne se wonyina di mfinhie aduanan ye num kane a wo hoda enti ya na ye wo nwonwa pa se yetimi posu bibi se dum so no ne ho ade nanso ni nyina mu no ya na se opeso osu atenten ya omfa ho nto abotia enti o man ye ni abre pa se ye bedom abobọ ye ho so na yetimi afiri sumu na anya hwe ya so ye kane no ewo sumu ama obi ehunu yen se ye ne Zion no nanso ewo ho na aba esanse de was kwa brewu no ya no wo SOMPA fenam ena brebo nso kura bonyuma ebata ho enam saa so ma enkomoi ededa manfo ano ena dum so dum kura ene wo mo kapa Deputy General Secretary Edema NPP Haruna Mohammed on de atojo a chese saa se mo ya wo mo ka se ye fa ne tra edu ba bia ne ye de ya amanyosem no unum se kane ani duma amanfo bi no mo kwatimi firi wo mo nsa wa ya asabia tituru wo mo ene plant no ma ebetimi aso na wo bobo we so no na wo bi so as chance ntwerofo se ewom se edu ba bia na bi no mo de ya amanyosem de na nso ya yenhwe mu mienu na saa dumuso no empanimfo a wo mo nsam se wotwa abahwe ano wo mo nya ne ntem na akra bi hwere. We have been very consistent in how we discuss issues of energy when it comes to the NDC. We also know that Mr. Mahama is known for that particular concept, Dum So or Dum Kura. And we know that if you check the record of the NDC from 1992 to date, you would get to understand that the performance of Mr. Mahama, current president of the Republic, in terms of how he maintains power for the good people of Ghana, businesses and companies to operate, has been something that affected us so much. It's a case of a consistent plan by the NDC to milk the state of Ghana. And if you check from 2012 to 2016, you saw that businesses that were operating at 80, 90% or 100% were operating within the space of 30%, 40%, and some even as low as 20% because of lack of power. Cold stores were even disposing. Haruna Mohammed no one Deputy General Secretary of NPP Amanyoku no na wode sanse mi to so a anya hwe ansa na betimi aye adwumaje wo nkwa ti wo boss so chese o etimi me ebi no kra afiri wo mo nsa no na asemi ene na masompa kase ye de bia ma wo meka wo se nana kogye company limited anopa no nsia kase bo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush ejeno ababa endpoint homeopathy clinic ejene tata na fountain na 74 michanso amana kwa abasonko na ye troso a honorable John Jinapo energy minister wodi nsem bia todwase na wochien mu areas ahodo a ye de new transformers eba emfidie na kane na ye de befam ye de aba ofie no wo mo de list ni nyina beba ntema Ghana fo hu sampa bia taifa fo adrumu so ashoma fo adrumu so kumase bantema fo adrumu so ingresi amanfro adrumu so amasama adrumu so na obi ehun se de ne de sitie na mababia sese ye de to ne de ato na emfranto eti de friend transformer replacement no wo mo ye hu adwuma nti na wotwe mu obi ade beba no hu babia woda na mo ada ho so preko ebra honorable John Jinapo ne central for twetwenkomo no wose aban dwumadi a wodi nyina obema wi abom wonye kuntu na se dwumadi bia na sesebo akwanso wonfa nye bibia ne mum Omuma kane atoso no obi abehu de ekofa power sector ne mu ne nkoba se bi aban na hyeda ene odundum kane ne ba hat se bi mu se dundum so na enu no ochire mu biem se mampanyina abɔ ne homoden pa what the transformers by your ha edua na 140 new transformers ene yakrade aba ye be install and ye see the basis miamia nyina if a transformers na dodo na ye dada it is a grid kofuo wo mo air transmit no mo de abrɛ wo mo kora no a transformer na ye di fam na ba ye nwuma mu na ba ye fie no eno na awe na achi esi hoyi eti aban aboka akoto foforo a wodi duduma nti Ghana fo enti asese na wotwe mu wo mo de list ni nyina ebeba bonten ama yehun bi. And I mean, and Kaniano, as at yesterday when I got the briefing, not only are we meeting national demand, we are exporting power to Burkina, we are exporting power to Cote d'Ivoire, we are exporting power to Togo. Until those prolonged periods of load shedding, our friend Dumsono, under His Excellency President Mahama, would work very hard to ensure, say, yes, I am Kohobium. Now,
Now what you are here a detailed timetable for transformer replacement and upgrade exercise. Last week, 140 you're publishing in now. Now what you are here 300 you're publishing in now. Eni ye honorable John Jinapo energy minister wano ene kasa ya SOMPA kasebo ye dia somo anope. Enti ya na watie kasebo se mpremo de ko bagesi aso asene sei no. Na timetable no ya bobia wo nso e de amawo. Ansa na ye bekọ ya boafo ho na abusua. Afija kwa abre na otomrase bedwani honorable Collins aduma komensa na e kasai. Wose na anu ya kane ya isha ase edu ba bia na edum edu ba bia na aso edu ba bi de kura na edum kura no. Ubo ho se amanfo ka ho asem wo mo a ka wo mo kaseka. Nanso wo mo ebu nkonta timi hu ye mbotom. Sade ye katua te ne de betumi atua e wo kane ya ne nso obuom. Public Utility Regulatory Commission for wo mo mowa. No wose nka wei e wose wo mo kura be kasa. Na wo mo hudum a wo mo dundum no ko mbefa so atete bi afirim. Na ma wo mo nso a etua na hu se sa ye dwene wo ho. Na se di se ya dia ene na hwa de ebi no mo keka na hwa de yaje di yewra Collins aduma komensa ene SOMPA kase se no chirem. I'm really surprised the PRC has been very quiet. This was the same PRC in 2024 that sanctioned board members of ECD for failing to provide a timetable or some disruption to the Ghanaian consumer. It's been 1 month. It's been closed from January to date. There's been fluctuations all over. I've not heard PRC make any statement. That is quite surprising. Afija kwa abre tifimra sebedwani honorable aduma komensa Collins wono ene ne nsentwerefo di nkomo ya na obusa se ede ntina Public Utility Regulatory Commission from say PURC wo mayedin Meka musa SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra wubesi wudan awie 2026 nyasa gidie no na wubesi ababia woton adansie ho ne ma wodo ho bodondon sa wo no eye nana kojejesi company limited eno no woton safro se bra puso ho na bre enna do papa bi plywood papa bi building wire cement iron rods roofing sheets eno no nsu wotufo ebiti se apama wo be pie nkran ha foforo ya ancha emfie num no wasi ni dan awie wono wobekọ no ho efise nkran ha no wonsi dan da nkranzo osi bi wo hansa na oba eti di apam be ne se wo kwa no de natena se apam sa design ya what design de aba be kire me wo foundation no wo be hia 70,000 wo be hia iron rods dudu sei wo be kire wo ni nyina eti wo be hu ka wo be bo ansakura na dan no ahia se na so ni Yesu Kristo ko nakra na wo se wan na ebesi dan ya wan tena se mu hu akonta ansa na wasi wa mu akonta wo hwe no waduru mfimfie bi mu kura timi si dan eduru mfimfie na wo ma ton efisa wan calculate wa mu akonta papa eti bra na ko be simpre mu be ma ba emwa wo asase ne de wato na mum se wo be sie awie no eno ne asem eno no so dan wa sie ti adan ekwa fa so si dan de che wo ye expert wa bi wo mu ankasa mantam dunsie ne nyina wo wo nkrobata ne bi ho eti pantanjo abense passe tano so nti bo ho etimeti mfumaso asaman kese wanchi to ase kaso abejan kwanta achimoda ne nyina wo ho eti ekwa be simpre mu be ma ba enya nwanwa na no Central Steel for Sunday abasa best distributor 2025 eti bra woje abasobo wo Ghana ene amonone Elder Doctor Nana Kojejesi Company Limited bre na onso ne nkọ nakra na ade ho bodondo a na dondo no na ahie gu tirim eti outstanding services no waje bebre brana free delivery so eka ho frɛ no ewo 020435540 020435540 na wodem Leicester Ghana Limited se anopa yesi na woche fufrom yesi bosumi fufrom na wose tebia mu tesai wo simple mu de te say wo techre maso te say wo dodom te say wo sena ye green anasa brown na yemfa Yas toothpaste ni bi emma wo pe Yas white ni no me de twetwe mesia no pay etu de hemese eye fita sesrechi ahoma efise me de Yas toothpaste na bonne duru anumra na me use ayi no haiba no efise me de die efise na bia me de go bebi de aboso eti basa no abose bia na wo nhwa na enwo ne bi atedua no a wo di boyiram bayiram pese ne bia kwatara wo seso eti anumre no afa Yas haiba no na de atwitwi na yi ni nyina kama obi wa wose gel no odi twi ne techre maso eti wo kasa akokodrom wo yire ntimi nkisi wo kru ntimi nkisi garlic ni je ne na age wonum
Yas toothpaste and then a brush na wo hia and na toothbrush and so bristles and into basa Leicester Ghana Limited Mrs. Wuko Jasua na se atro ho Yas YAZZ ya Mrs. Toby eye tissue kura the toilet tissue no enya sam ketwa anopanu na apam de atwie eno na meso medidi dwuma eti Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and then a brush and yasom sa wo nkran na wafre 050-161-9588 050-161-9588 and akumase eye 050-183-90338 050-183-90338 baby eye endpoint ema wo yare eye endpoint homeopathy clinic baby eye last stop ema we infections no eye endpoint homeopathy clinic baby eye endpoint ema awo edi chaumpo no eye endpoint homeopathy clinic baby eye last point edema wo prostate issues no eye endpoint homeopathy clinic baby eye wo last stop edema nerve diseases wo kidney any wo liver mu hawo no eye endpoint homeopathy clinic baby eye wo last point edema premature ejaculation no a wanom betes ne nkwapiase bebrebe firi se waye mre wo mpamu no eye endpoint homeopathy clinic baby eye endpoint edi emma low sperm count no a woyam hyehyew so obi banyem wo yere no eye endpoint homeopathy clinic na endpoint de ye fa homeopathy so na yesan wo yare say as part of our corporate social responsibility no ye just scan edi ama wo ba free behwa wodiem wo ye be ma so prostate ne brabehye wontua kapra wontua dama eye endpoint homeopathy clinic ni din ne honam se eye end eye point ena eye wo last stop unya duru ha wonko ba bia biem sa wo ma me bia na wo papa bi wo ba bia nya stroke na wada fam a say wo nya kwampo nkwa adwuma fa ne bra ye wo ba bia de ne beto ye be hye no akopem se ne ho beto no ye de ne be fa physiotherapy massage ne mu ye be ma ne nuo ye de nurse be gina ne ho etimi so sore na ekutimi kwa adwuma fa ama me ana so papa no wonye stroke ne fa ne bra enche wo so gina ne nan so wono na ekro ne nsa ne nyina na wa maso endpoint homeopathic clinic no enti for Dr. Dupmotin and was 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois say anope wo frɛ na wono abefa no akyerɛ wo ne wo bɛyɛ ɛyɛ 0244 867068 0244 867068 Tontina 74 mixture T74 tete ne nananom no maduro bia ne yefa ni dudo no na ye hamba no nubu na ne yakeka sie ni na ahomache bia omo sori na wahiti ne kakra na wahwie bia gobo nsuom na wanom da bia ebi munya 120 years ene ade eno ye ne tise nsuo omo de na enyono na so Tontina 74 mixture ne ye ne tise nsuo asa wonom a wanya onipadua bro enti T74 ne immune booster papa pa ne Tontina 74 mixture infection ena eye wo onsa ana aju nipadua na boso eye T74 anase bia ekroto ho a chance na ewu wodun so 10 times ansa na age ache eye T74 immune booster papa yare bia benya wo na sojafo na boho eti Kenya wo mo resuscitate them revive them revitalize them na nyina quicken them with the Tontina 74 mixture T74 no ene beye na aboa ma da bia wonya ho de ye ne brew ne asa daje wo yare ho eti T74 ne si center table so ene enum ni se ye bona no pa ye bona wi ye bona numere da bia ne agina ye na so pamde so eti se wo pedudu etu wo kan shi drug lane ena kuma se Ashton Colina Heba Tontina 74 mixture DHC ye diafra na FDA agya tumu no pedudu nso atu a obetimi afre 024 6073498 024 6073498 Sompa Kasiebo ena wutie fe Sompa 106.5 FM Accra. TV Emma Akituapa. Yet wakase bonus of Sompa 106.5 FM Accra. Asante mantemu jam tini edema the new patriotic party amane kono eye Owura Bernard Enchibusia kon ye friend chairman would to me nasema wodi atojo ne say party in the 2028 elections no grassroots for no wo mo from nation say no mo ntia se biem say de omu hia
aye betimi aboa wo mo eye obi a wogina ne naso pabene so obi obetimi akeka nipa bedodo na asiani na wo matimi apem so akọ mo nim amane nyina etimi agina yie eti chema wuntumi ebre okopie bosomche na wode nasem ekoto dwa no e na wo kire omumu se wono no obi a obetimi akeka ne nyina asiani fi se bibia betimi akoyie ede ama wo mo na wo bo amane se Manchester United team no kura na tora bia wo mutimi lusu na wo mu lusu a na yasanso akeka asiani nti obesre adehye ne se party ni nkunum de na wo pe no wono ena ekuta no constituency chairman omoto abama na sabra yewo opposition na grassroots for the family and na omudi be Ashanti regional chairman. That time I was competing with academics as a lawyer secretary was academic as a deputy attorney general and at the same time deputy to our flag bearer and another down kwado data a sense any opposition meeting the Ashanti region I was so with the grassroots in neighbor so many the first constituency chairman the regional chairman by no my winning me enti yako opposition no so say yakase Manchester United the bobo na oma lusu a na no interest players ni nyina asa ye obi wo ha o mapping enti say yako election na sa anye yi a won na okoye na anye yi I was say bitimi kam no mutimi card ko a e ma yitimi winning me na yitimi lusu yeso yitimi kan ho ade na nya de asie no e de bia na mo okoye e befa so e de be hye ya niema e de enti yes ene da ho no chema wuntumi na ekasa o se Manchester United ekọ match no mu lusu a eno nche se players no mu nyina enya ade na emom no obi a watimi di omo akompre no omo di nkunim de eso mu bu so omo se ede ne baaye no ena ema ne kopie baabi a epie no na wo mo nta na chi na sansem yodi tudwa ebra wo mo regional organizer Dr. Francis Adomako wokeka ne masie ne no di NPP regional games ekoso ede ma wo kasa wiye no ena hajia eye hayat Tofik ono nso Aswase constituency wo kire mu wo ho na wo ba amane se so omanfo nyina ta Dr. Mahmoud Bawumia echi se da be ya 2028 elections no enkunimdie mapanso ebe ye omo dia prekope ebra Ghana for ekosimpiani MPP opposition ye hu niema ekos and this is the time esese ye bom ye hu modin eye aduma edi Alhaj Mahmoud Bawumia any good executives se party no ye nya executives a on be ba be ye aduma and anyanwum ncha de omo omo piepie ya omo pe opposition no obi agina ne na so obi abetimi aye aduma and Ashanti region so eja ye pe secretary obe ye aduma the party na ba power enti for me anka yentusu amu a betimi aye aduma send the opposition osimebo amanfo etimebo aboaya no kasade for Ashanti regional secretary ebebu ye incoming woman organizer Mavic oba wo mu a eni a yeti ye eye Hajia Hayat Tofik wono ene kasa ye no ekiremu de party ni hia said be ya 2028 elections no enkunimde be ya omodia yensenchiro ni Alex Redu ene tintim wei ede besom ye abusuama yenkwawie kase no wa amanone na amanone ye ko South Africa mamu sesi alatafo nso asama South Africa fo na ni nyina ne se wo mo bubo obo amane ye said before ni bi afirim no na ya san akobo Nigeria fo mienu afirim na Ethiopia fo nnan sentwrofo no nso de wo mo ayesa sompa wo mo bobi bia kosi ase ama wiase nyina ehunu de ekoso na wo mo report na Nigeria fo asama wo mo nenso enamso amasere Ramaphosa wono eneye mempani ewo South Africa mamu na kasa e de kire se wo mo nkai se 1994 na wo mo to aba eyi mempani esanse na abrofo na adi won so a na bibi mai ka ho bi na nam so ma sanyi mu esuban na abrofo no de te ho no efiri mu ma akwawie wo mutimi to aba ebeje kamami nka bi etum enti wo mo ne abibifo ntena yie nanso eno na nkire se sabi hoho woto abontensu punum enti wo mo nso wo ho ni wo mo mra so se de ebe ya menti me ho ase ne matiu ne maka no eto ebetimi atwa South Africa fo no nso bo abibifo no bi wo ho Ghana fo ka ho kwa adu se binom wo ho wa mamfa akwanpa so ne bai krata akura wo ne bi nanso obai no wabai ageman abeji wo mo nnwuma nyina aboso a eto akura yeso otua no wontua eno na ma wo mani abre se ye chekire wo man ni yedie na wo betumi ene sa ena wo mfa nko onkrom na se ho no wo be ye adwuma abra wo mu ntua to a ene ebiri bi na be kire eno ne nsem a ye de ewia no pei e wa amano ne nsem
na ensema ye de sumo no pe de makotire bi ne se honorable John Jinapo ye energy minister wachem se new transformers ahodo a ye de aba no wo mo de ni nyina list ni nyina beba abonten na wo mpatam a wote no adwuma ne duru so a amwate wo ho ase Posi sadom e wo mai mo bo adwuma pa na ya momo aba so ye wura IGP se sadeanka United Nations nhye kire se posi ni ba ko bi nipa henum no Ghana de posi ni ba ko nipa apem ne ahanu na we wakan wo lowa manya krobo bra wo mo headquarters police wo mo pa hontama Ono Bernard Enchibu osia ko ye dwamtenani ema the New Patriotic Party amanyeko no e wasante mantem no wo kirem se Manchester United lose match na kire se players ni nyina anye entesa enti wo besre se wo nyina mo ne chidom na 2028 elections no won fa nkodimdie emre wo Deputy General Secretary de NPP Haruna Muhammad se e kama se chiniye ba konwa so bia na kane adundum aba na manfo nko efiri wo mo nsa na nnwuma nso e kofom mebo ade mo hwe eno wo de atojo okase mu Honorable Samuel Okuti Tabla kwa yoswa for sham no nsem so wabo amane se slavery reparation no a yakoka ho asem na His Excellency John Dramani Mahama edi mutintimai man ye G2 mu no sa wo your man bimpo na se wo kutiae ana wo tutiae eno nche se Ghana etan sada ena yeraduma komensa se PRC fo ma yekomu ache kane adundumu ba ene ne yakeka ka ho nyina no monkasai ewie nso amuna mububuo ede to yebotonsi betimi atua ne yekwa amano ne nso no alatafo se de ekoso South Africa wo made hye ka ho ntinya de a wo betena se ayekom Ghana akasa wo mo nso aka bi yene de kasebo isumwo no pai eyemme de anyame ahira no akosua ago aboagye wobetimi nso afrɛ me akosua nhira mene me doba triple man ABOAGYE apam dadaa na kasebo ifi SOMPA 106.5 FM akra no efa ye headquarters e wokumase eno ya SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 wokumase hono Paris France Adamfo pa radio takwa SOMPA ye 101.1 tachuma SOMPA ye 106.1 sunyane SOMPA ye 98.9 enkranza menso no 90.7 mankasim ye Kingdom 106.1 FM decoder subebia radio wono SOMPA FM ye Facebook page wo like na wo share wo Facebook page ho ye ba ya na wo dem SOMPA 106.5 FM akra and YouTube SOMPA FM live your website here www.sompaonline.com and some yetintim no bro focusem and ye dia kwakoto and a Kanesh Urban Radio so e wo Kanesh marketer wo munso eni ho agro Doma FM 100.7 Doma hinkro nana kodjejesi company limited anopa no nsia kase bono no adansi ho niema akache Leicester Ghana limited ya toothpaste and a brush endpoint homeopathy clinic your alternative medicine papa a wo ba ho ayarasa papa wo benya Tontina 74 mixture and a T74 yada mo nyina se amammo eneti Munde dinam se menya foreign call. Hello papa wo do ba do bi ani o se me feel London